acting vice chairman FKF branch Mandera. Duba tandi bi wani jira nui ak FKF ti zaida mambo Mandera football tan duq walar bine wanira walar biani leni wan dibi miti ana amir wani dibi ni jirtu duba wan kan walum dawani dirti walum dofti obliyanti nalle wana garte ag silaftu FKF duq wag durabana khabtikani FKF was banned ag simbana khabtikan dik o arbiski jira FKF kalle country FIFA laga debisa isi le wanu agarre aguyon walar bine yolentum yala tobatu du wanka wala garre wal barbanne wal intefanne wana garragnu ini team tok formne team kun Mandera East tahe aka ada sub counties nami kamu formation isi khabti dibi injuru FKF akhon sa khabti lakin Mandera East doqodoko arbiskin ke jira sulle namna ke sawbate I think so wanu gudona dubba denjirtu team kun team irraqabu team dirkana shaqayu nami itidiqan jiru nami tuguddan jiru nami kam waqtaka whether you are the chairman whether you are the committee member all of you are the same tandi bi wanan galat galchu fi nama inkasto gibi galat galche ki sanam lama galat galchu fera Maalim Boko ambaye amekuwa kama awa mzee amekuwa Kofi Annan yetu mimi I call him Kofi Annan amesimama na sisi team kana mwaltinga dofi Saf Muhammad Hassan bahada rabbi I think it's better we call for them duba warikun uji maana ujete uji alkanto kitimbulle duba warikan gibigina kasi yote including Kamal Liboya, Rashid, everybody, Adero, Akuna Mutu, Namikamu, they have taken their part. Particularly, I want to thank both of them. Nagabatani, Nuamusa and Kabachuna and Rabina is an Jazudi, Ujin to Nujitesani, Itigadiada, Nuandi Bermanfenu, Chapakasi. Ini watu ya kuchapa kazi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think